Eu vou. A minute. I'm fixing some stuffs to start playing and share my content with all people that I can. Hello, guys. Hello. Can anybody hear me? Can anybody hear me? What's the story, buddies? Just a minute, guys. I'm sharing my content. Some groups. Try to stream on Facebook as well. My live stream. Yes. Now, yes. We are on live on Facebook as well. I just need to share it to my Age of Mythology page, I don't want to use my personal profile. But it's okay. I need to have at least 100 followers before I do my streams on Facebook.
No problem. Without using my profile. Still with the same goal on YouTube. Yeah. Just 1 more minute, guys. And we're gonna start. Just sharing the content in some Discord channels. Let's share it. Yes, now you're streaming in all platform. You're more than welcome. That's it. Let me fix this message. Let's share it. On the weekends. Happy days, guys. That's it. So guys, I'm Ponexter RTS. I'm from Brazil. I'm 37 years old. I'm going to play tonight Age of Mythology Retold. It's the new game from the series. The first one started at 2003,
And we're still playing. Oh, nice, guys. Be more than welcome here. Hopefully, you enjoy our live stream. And if you don't follow us yet, please go ahead and follow me. I have my bottle of San Remo. We drink coffee and water while we play. If you have any question, doubts, let me know in chat. I will try to answer you if it's possible. Okay, guys? Thank you very much for your presence. And we have a goal to reach on TTV. Is to have 500 followers. We just need one follower to get our first goal is to have 3.8 followers on Twitch TV. Our Twitch TV is Ponexstar RTS, the same as we have in our, how can I say, thumbnail here in the square of our camera. No, you can type it on Twitch or click on YouTube and you can find our channel. Thank you so much, guys. So now we are going to start to find a game and have some fun. Oh, other stuff I can't forget to say. If you want to help our channel, you can click here if you have the Amazon video and subscribe to our channel for free. You can also donate. You can also go and shop using our link on Amazon. You can use Brazilian Pix. That's it. On YouTube I didn't place our Pix, but let's play first. You're going to face China God. They are strong, Fuxi. Let's see what we can do against him. No! I'm the China. What the fuck? I forgot to use my flare because yesterday I did my last game using China. So boring, guys. Sorry about that. Don't like to play with China. My main god is fair. This game I fix it. So sad, guys. I'm about to change it. Now let's play with China. See if we can do something against him. You know? Actually, it's not easy. For myself, playing against China. I'm going to try my best. And next game, guys, don't let me forget to pick my main god. It's Frere. I don't know the best strategy to use when you play with China. I feel it's very hard to up to classical age because of food, you know. Master Sparks told me
go and play Fuxi one game. I did, but now I should change for 出发！ prayer. or being God's prayer. 这什么？遵命！出发！是，请下命令。什么？准备遵命。伐木工， Vamos go. 请下命令。遵命。出发！ 是的，什么？是的， Shida. 遵命。 Join me. 出发！ Tuva. 准备好了，请下命令。命令建筑工， Don't you go. 请什么？遵命。出发！ Can someone speak China? 什么？ We call Mandarin 请下命令。 Portuguese. 是的，建筑工， Their language. 出发。 In English, you say the same. 遵命，出遵命。准备好了，建筑工，是的，遵命。 What happened? I don't know what is this stuff here, you know. 请下命令。 Maybe it can help us, but 是的。伐木工， Vamos go. 是的，出发！遵命。 We may already lose 猎人， lost this game. But let's try to believe it. 好的，请下命令。建筑工，是的。建筑工，伐木工， We need more 准备好，出发！ villagers 遵 on 命。 wood. 什么？准备好，出发。伐木工，什么？伐木工， Vamos. 请下命令。出发！ And the big villager. One big villager 准备遵命。 for each resource. Great. How much cost? I can't do that, you know, 什么？遵命。什么？出发。 because I need to build my. 建筑工，建筑工，矿工， It costs a lot of wood 准备好，遵命。 when you play 遵命。伐木工， with China. 是的， Actually, 出发！ it's not easy playing China. 是的，出发。 You must control 建筑工， 我 very well your resource. 什么？什么？什么？遵命。准备好了，遵命。建筑工，建筑工，建筑工，是，请出发！什么？遵命。准备好，猎人，猎出发。猎人，是，请下命令，出发！遵命。出发！什么？遵命。出发。是的，遵命。出发。建筑工，准备好了，出发！出发！遵命，请下建筑工，建筑工，请下命令。准备好了， Try to stay here. Maybe get some 出发。 Urei cage first.
That's the play. 请下命令。 He already has 2 town centers. 是的。准备好了，猎人。遵命，出矿工。 What is better, Muba or this one? Don't know, maybe this one. 什么？遵命。什么？遵命。建筑工出发。建筑工。建筑工。 Let's run. 准备好了，遵命。遵命，出发，什么？出发！出发！请遵命。建筑工，建筑工，出发，遵命。伐木工， Vamos go. 准备遵命。好的，是的，好的。 Oh, and oh, the bad, that ain't the thing. Mama Mama save, save, mama save, mama save. Thank you. Who is that? Ziado Alicos. 遵命。 Guys, sorry to play with China. 我 I forgot to change my god, you know. 准备好了，矿工 Yesterday I did my last game using the Chinese 遵 civilization. 命。出发！ So that's why I play with China. 是的，请下命令。 Still playing with China. 遵命，矿工。是的，准备好了，准 That 发！ looks much better than us. 什么？出发。伐木工。准备好了，矿工。建筑工，建筑工。遵命。 This one. 请下命令。是的，好的。什么？是的。准备就绪，出。出发。准备好了。遵命。好的，准备好了。是的，行。是攻击。准备就绪，攻击。准备就绪，出发。是的，攻击。请遵命。行。 What's back? 是的。遵命。行。遵命。建筑工。下次出发。What? Yurik. 是的。请下命令。是的，没问题。下命令。好的，是的，好，是的。出发。建筑矿工。是的。行。请行，遵命。请下出发。是的，遵命。伐粮食工。请下出发。遵命。
出发。是的。是的。遵行。请遵命。准备好，出发。建筑工遵命。请下命令。建筑遵命。准备好了。是的。什么？请下建筑工、伐木工。出发！遵命。请下命令，出发。遵命。遵命，出发！出发，遵命，粮食工。遵命。准备，遵命。出发，建筑工。建筑工，猎人。攻击！请下出发。什么？请下命令。建筑工。出发。请准开战。什么？出发。行。准备遵命。是出发，遵命，出发。我选择出发。是。遵命，建筑准备。是的。请下命令。开战。是的，遵命。准备攻击。是的。什么？出发。建筑工，建筑矿工。请下命令。下命，遵命。是的。什么？遵命。准备就绪，遵命，前进。矿工。准出发。Yes, guys, I think I lost already. 遵命，出发。 One more chance. 是的，出发。遵命。是的，出发。准备好，遵命。出遵猎人。是的。是的，出发。是的，好，是的，好，是的。准备建筑工。建筑工。是出发。什么遵命？伐木工。是的，出遵命。请下命令。遵命。是的，行。
Oh, you got Mitchell Eve. 请下命令。 It's over. 什么出遵命？请下命令。出发，遵命出发。遵命出发。 Oh, nice. Here is the other stuffs. That's what I said, guys. Wasn't GG because I don't know how to play with China. China, you know. I should pick my Frere. Next time if he is Unua, I'm going to play with my Frere. Don't know why I got this fucking shitty Fuxi, you know. Must change it. Don't know, really I don't know how to play Fuxi. I tried my best. Thank you, Shaolin, como é que você tá, mano? Ah, cara, cliquei errado, velho. Cliquei errado. É vacilo meu, velho. É que ontem eu ganhei quatro partidas seguidas, velho. Jogando de nórdico, né? Aí a saideira, eu falei, o mestre Sparks falou, puxa um fuxi aí, né? Aí eu puxei um fuxi, mano. Aí eu tomei, né? Tomei um pau. E aí eu esqueci ligado no fuxi hoje, mano. That's what happened. Shaolin. I forgot to change my god, my friend. So what do I don't need to our look my family is watching me playing pau, sai fora. Gustavo Doutor não pega minha voz direito, né? Aí é foda, né? São umas paradas meio estranhas aí, né? Let's go. King Jackson, thank you for the king, man. You call another great actor. You already follow. And Depot Pony, go ahead and help him. Go ahead, guys. Follow us. If you don't follow me yet, it's very important to have followers on Twitch TV, YouTube, Geek, Facebook. I'm new on Facebook Lives, you know. I really don't know how it's work, but I'm trying. I'm playing, so turn on the live or not. That's okay for me. Oh, I must change this fucking China's god. Try to change twice. And try to win with my prayer. Real god. Please prayer. Or this is Smurf, you know, this is a fucking Smurf. I won't play against him. He's a idiot. He's an idiot guy from Brazil. I've played some games before against him. I know he's trying to Smurf us, so I want to do that. He's a kind of an idiot. Won't play against himself. I know he had another opportunities to play against this trash person, but I won't play tonight. And if he changes his name, I will report him to Xbox. That's what I can do. He's watching us. He's sniping us. We come here just to annoy us, so he doesn't deserve to play against myself. Wait till he finds his game first. Hello, Atacus. Thank you for your presence here. Thanks, buddy.
Not really, not really. Cause idiot. Here. Yes, normally. If this dies again, I can resign and play another game. I didn't count the game. I won't play against this shit. This idiot. He can take my points, I don't care. Just will wait a few minutes. He's smurfed me a lot of days, you know? Yes, buddy. This guy, you know, Kiar Normally, he's a piece of shit, you know, Atticus. My camera. Oh, yes. Let's try to fix it. I closed the app. Actually, and the save if what's his name? He plays every day. His name's this. He's a cool guy, you know. Yes, man. Yes, I hate it, you know. This is not very cool. I try to place the right can in another place because this, how to say, it's alarming my phone. That's the message I received, so I try to use it like that. Yeah, that's fine. Changing the screen now, but we'll close it. I'm using my mobile phone as a camera, you know. I try to change it. I received a message that my phone is warming and the app camera will be closed. Yeah, close it again. Right camera is closed. Don't know, guys. I don't know what's happening with my camera. I don't know, Atticus. I received a message because actually I don't have a webcam. I'm using my phone as a webcam. Ja? So Sa, je weer, grootzet. received my phone, a message in my phone that is warming a lot. I try to turn down, start my phone again. Jou?
hopefully it will work. tilbúin. Já. Skipan. They should got banned from Xbox games and all. Smurfs. Now we have a lot of Já. Samþykkt. technologies, so they should know who is the Smurf, who are the Smurfs, and ban the account. That's what I think about that. Ég vil. Veiðimaður. Smurfs are terrible for every single game, you know. Tilbúin. Já. They must try to find a way to, for example, one person must have just one account. Skipan. Hver það? Veiðimaður. Já. Ég vil. It would be great. Já. Soon as possible. Maybe they will do that. Let's try again. Let's try. Can you see my camera now, guys? Skipan. Ég vil. I didn't receive the message yet. Can you see my camera? I hope so, I don't know. You can't see my camera. Já, satt. Grjótsveit. Tilbúin. Já. It's not... Actually, it's not normal, you know? For Xbox, he Skipa. Satt. lets you a lot of Smurf accounts. Timbursveit. Já. Ég They should not allow that. Just ban the accounts and make the people buy another game. Hver þar? Samþykkt. Veiðimaður. Til skipan. Should be fair enough. Já. Hver það? Já. Veiðimaður. Tilbúin. Veiðimaður. Skip. Veiðimaður. Já. Tilbúin. Tilbúin. Já. Skipa. Ég vil. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Ég satt. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin, já. Samþykkt. Hver þar? Já, satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Ég samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. Já, satt. Ég vil. Hver satt? Já, satt. Hver þar? Skipa. Átrás. Já. Tilbúin. Tilbúin. Timbursveit. Skip. Ég satt. Átrás. Hver það? Já. Hver það? Átrás. Timbursveit. Já. Samþykkt. Skip. Satt. Samþykkt. Satt. Samþykkt. Ég samþykkt. Tilbúin, já. Samþykkt. Já. Satt.
In the future, he will ban for sure this Murphy's account, you know? For Veiðimaður. every single game, Veiðimaður. I guess. Veiðimaður. Tilbúin. Sæt til orust. Samþykkt. Satt. They trying to improve the experience Ég samþykkt. Já, ég of the ég players. Skip samþykkt. So, Já, probably ég vil. Já. Atrás. Hver er þar? Já, samþykkt. Ég vil. Já. Skipan. Samþykkt. Skip satt. Veiðimaður. Skipa samþykkt. Ég vil timbursveit. Tilbúin. Ég vil. Já. Satt. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Ég samþykkt. Já, já. Hver er þar? Ég satt. Já, ég vil. Já. Ég vil. Já. Atrás. Sætið tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skip. Hver er þar? Já. 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 Tilbúin. Samþykkt. Hver er það? Atrás. Já. Atrás. Já, atrás. Hver er þar? Tilbúin. Já. Satt. Já. Hver er þar? Samþykkt. Skipa. Ég vil. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Hver er þar? Timbursveit. Skip hann. Já, ég vil. Timbursveit. Skip hann. Já. Tilbúin. Já. 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 Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já. Hver er já. Tilbúin. Já, ég vil. Samþykkt. Skip hann. Já, ég Já. vil. Til orust. Já. Já, ég vil. Hver er þar? Já. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Já. Ég vil. Satt. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin samþykkt. Já. Hver er það? Já. Tilbúin. Já. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Ég samþykkt. Hver er þar? Skipan. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég vil. Hver er þar? Já. Ég vil. Samþykkt. Satt. Hver er það? Tilbúin. Já. Satt. Ég vil. Samþykkt. Já. Samþykkt. Grjótsveit. Hver er það? Satt. Já. Ég til orustuslag. Samþykkt. Já. Já. Hver er það? Já. Já. Til orustuslag. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Hver samþykkt? Tilbúin. Samþykkt. Já. Hver er það? Ég vil satt. Veiðimaður. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Tilbúin. he's sniping us. Ég vil. This guy. This
shit stuff. Hver er þar? When you do live streams, you may have Hver some er þar? idiots Fjósamaður. that comes to your live and see what you are doing and try to copy your game or Ég vil. use what you're doing against yourself. Já, They are seeing what I'm doing. ég vil. It's not fair. Já, já. Tilbúin til að já. Aðrás. Já, tilbúin. Samt að ráski. Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Tilbúin. Já. Skip, já. Að til orrustuslag. Skipan. Sækið fram. Oh, there's Murph, guys. Í fjósamaður. Tilbúin. Já. Satt. And this, we have some Brazilian. They come, oh, buddy. When you lose, Hver er þar? you say it's Murphy. When you win, you don't say it's Murphy. Of course, buddy. Já, ég Look, vil. you always play. I'm not dumb, you know. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Já. You also not a dumb as well. You know it's Murphy. Skipan. Samþykkt. I guess. This time, you can't defend people like you. This player. You can't defend him. Tilbúin. Já. If you win because you Hver er þar? you Fjósamaður. can play better sometimes, but Já. Til orrustuslag. you actually see what I'm doing. No, you did some walls in here. He's attacking Já. the Aðrás. Hver er area það? Skil ég við. that I don't have anything to defend. Hver ég vil. Samþykkt. Skipan. Fjósamaður. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já. Hver er þar? Já, Timbursveit. Já. 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 Satt. Samþykkt. Hver er þar? Já. Tilbúin. Til ég Skipan. vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Skipan. Ég vil. Hver er þar? Hver er það? Já. Grjótsveit. Já, Skisatt. Já. hver er það? Já. Tilbúin. Ég samþykkt. Skip tilbúin. Til orrustuslag. Skip, já. Til orrustuslag. Aðrás. Ég vil. Já. Satt. Satt. Samþykkt.
hver þar? Já, timbursveit. Skipan? Samþykkt, já. Já. Hver er þar? Satt. Veiðimaður. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Tilbúin. Já. Já. Veiðimaður. Tilbúin. Veiðimaður. Já. Tilbúin. Skipan. Ég vil. Já. Satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Sækið. Skipan. Já. Já. Samþykkt. Já. Til orrustuslag. Já. Sækið fram. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Samþykkt. Skipan? Já. Ég vil. Já. Grjótsveit. Skipan. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Já, hver er þar? Veiðimaður. Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Fjósamaður. Já. Samþykkt. Tilbúin. Hver er ég vil? Samt ég vil. Satt. Já, ég vil. Já. Já. Tilbúin. Skipan? Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Timbursveit. Satt. Ég vil. Hver er þar? Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já. Hver er atrá? Já. Til orrustuslag. Ég vil. Já. Skipan. Tilbúin. Samt já. Timbursveit. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Skipan. Ég vil.
Satt. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já. Já, ég vil, já. Tilbúið samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Fer satt. Ég vil. Samþykkt. Já. Atrás, grjótsveinn. Samþykkt. Fyrir ég vil. Já. Skip satt. Tilbúið. Já. Hver Skip. þar? Já. Skip hann. Já, ég vil, ég vil. Satt. Ég satt. Já. Satt. Fyrir ég vil. Já, samþykkt. Skipa til ég vil. Já, samþykkt. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Já, ég vil. Já. Tilbúinn? Ég vil. Tilbúið. Samþykkt. Já. Satt. Samþykkt. Tilbúinn. Satt. Til, já, til orustuslag. Skip Hver er hann. þar? Já, að ég vil. Tilbúinn. Skip hann. Já, já, ég vil. Já, já. Já. Atrás. Tilbúið. Já. Hver er það? Ég vil. Samþykkt? Já, já. Til samþykkt. Hver er að? Já. Já. Atrás. Já. Skipa. Já. Tilbúið. Já. Til, já. Atrás. Hver er það? Ég vil. Til atrás. Hver er það? Til samþykkt. Skipa. Samþykkt. Ég Já, vil. satt. Samþykkt. Búkarl. Tilbúið. Over. Já, atrás.
It's GG. Lots of Smurfs tonight. That's no problem. Having some fun and try to improve our gameplay. That's it, guys. Yesterday I just won games, and today I'm only losing because I'm facing some idiots, Brazilian idiots. They wanna snipe us and see our... Yeah, that's it. Yes, man. But this guy is, for sure, he was Murphy, you know? Look at my points. And look at what he did. So, there is no chance to be a fair player. This is only a pussy boy. Asshole. Yes, they should fix it. The Xbox games should ban all the accounts from Smurfs. Maybe one day they will do that. You know, it's a dream for many people. Many people don't like to play against Smurf. You don't like Yatakas. So, I don't like it. Shaolin don't like it. Doesn't like it. So, it's not funny, and it's not good for themselves, you know. Yeah, that's it. It's abusing. For example, they are cowards, you know, because they don't use the real accounts, and they keep creating new accounts to play against us. But Xbox should see that. I'll report to them later when I finish the game to then check for the new DLCs if it's possible to ban people who create more than one account, or just don't let they change the nickname on the game, or don't let they do that. Not sure if it's possible, but they have a lot of technologies, so it's active. Xbox, they are on Sony, PlayStation, so they don't wanna pass the bad experience for the new players, you know, so they should fix it. Yes, that's it. You improve sometimes, but actually you're facing a guy 1.4 rating. You are 1.170. There is no chance to win, no. You can win by lucky or on his mistakes. You can't win playing a normal game, a properly game, a good game to watch, you know. Those bad games. By the way, we keep playing. That's the game we like. Sometimes I feel very angry here because of that, but it happens. And probably in the future, they will ban a lot of accounts, and they order you fix it. Hver það? Veiðimaður? Tilbúin. Ég vil. And I also say all the time to the people, please don't smurf me. Tilbúin. When you're asking polite, you know, Tilbúin? they do Já. Grjótsveinn. other stuffs. Já. Skipan. Try to be polite. Don't smurf me, please. Let me play and see my real rate.
they don't respect you. Ég vil. They snipe you and they try to appear and laugh with some dumb friends. That's it. Tilbúin. Samþykkt. It's not cool. Sjá. Já, samþykkt. I know Ég vil. Ég vil. people for other countries, Sjá. they don't usually to do that, you know. But Brazilians are Sjá. kind of, Já. I don't know how to explain to you guys. If you are improving, if you are getting better, Skipan. if you are happy, they try to put you down. They don't like to see you better, but be happy, you know. Hver er það? Different than another culture. Veiðimaður. Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin, ég vil. Veiðimaður. Já. Tilbúin. It's very strange to explain. Tilbúin. Já. Ég For vil. example, Já, if you are streaming Skipan. and if you are in a good day, Já. for example, if you win a game against a Smurf, you try Já. Tilbúin. to beat you, Samþykkt. and he knows he's better than you. But for ego, you know, Ég just vil. for ego, they use Smurf's accounts Ég vil. to beat you and try to think, oh, I'm good. Oh, now I'm the best. I'm better than him. Ég vil. Something that I can't explain to you guys. I never changed my nickname since the game was created in 2003. I never needed to change my nickname. Já. Skipan. Já. Ég. Já. Já. Tilbúin. Ég vil. I don't care if I win, if I lose, you know, but I show my face. I'm not a coward. Já. I'm Ponexter. If I win, I'm Ponexter. If I lose, I'm Ponexter. That's it. Já. Tilbúin. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. But I believe it. There is a word that you will be banned. hver er þar? All the Smurfs, because all technologies are coming, you know, tokens, Já. Já. other stuffs to make it easy to then find who is not playing, Satt. not being fair. Hver er... Já. That's what I wish. Satt. And everyone who is playing Skipan. Satt. Timbursveit. a fair gameplay, I guess they wish the same. Skipan? Samþykkt. Timbursveit, timbursveit. Já. Tilbúin. Sækið. Ég vil. Tilbúin. Samt. Já. Skipan. Já. Til orrustuslag. Skipan. Já. Að sækið fram. Yeah, it's a nice movement. Skip. Satt. Hver er það? Lots of filler.
Skip samþykkt, já. Já, ég vil. Já, timbursveit. Já. Tilbúin. Til orð. Já. Hver er satt? Til samþykkt. Já, ég vil. Satt. Já, ég vil. Satt. Já. Atrás. Til orustuslag. Já. Sjá. Ég samþykkt. Skipa satt. Ég, já. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Samþykkt, já, samþykkt. Ég vil. Timbursveit. Já. Hver er þar? Já, satt. Ég vil. Já. Skip satt. Já, atrás. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Satt. Já. Hver er það? Satt. Fjósamaður. Já, sækið fram. Skip. Tilbúin til. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Skipan. Já. Fjósamaður. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Hver er það? Já. Já, satt. Já. Samþykkt. Já. Já. Hver er til orustuslag? Já. Tilbúin. Samþykkt. Satt samþykkt. Já. Satt. Ég satt. Hver er þar? Já. Já, ég vil. Hver er atrás? Já. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Satt. Ég vil. Satt. Já, ég vil. Skipa. Ég samþykkt. Já, ég vil. Já. Hver samþykkt? Til ég samþykkt. Já. Atrás. Tilbúin. Ég samþykkt. Tilbúin. Samþykkt, já. Tilbúin. Sæk samþykkt. Já, satt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Skipan. Ég samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Satt. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. Já. 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 Ég vil. Ég vil. Skip satt. Atrás! Tilbúin. Já. Já, hver er tilbúin? Ég samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Já.
Ég vil. Hver er þar? Satt. Ég vil. Hver er það? Grjótsveit, samþykkt. Ég er fjósamaður. Já, samþykkt, já. Ég vil. Tilbúin. Satt. Hver er þar? Tilbúin. Hver er þar? Já. Satt. Til orð satt. Já. 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 Ég vil. Já. Samt. Já. Skipan. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Ég satt. Ég samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Satt. Já. Tilbúin. No, too late, Ég boy. vil. Too late. Skipan. Já. Hver? Já. Til orðsturslag. Ég vil. Satt. Look, he's not newbie. Tilbúin. Að ráð. He just did the correct strategy. That's what I'm saying to you guys. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Ég vil. GG. GG. Well, he was Smurf, you know. Anyway, he tried to do wrong strategy, that's it. But it was another Smurf, unfortunately. But he lost it. Good stuff for us, you know. We played 3 games. We lost 2, and we won 1. Yes, man. That's it, Hatakas. Sometime, maybe in the future, they will fix that, you know, Xbox and Steam. They won't let people using lots of accounts. That's not fair, you know, and it's not good for the community, it's not good for the game. Actually, it's worst stuff for the game, you know, when people use fake accounts. Fake accounts are fake people. You can't trust in fake people and fake accounts. Never trust. You never trust those kind of people who use Smurf nicks. You can't trust. I just need 44 people on Facebook to do my live stream by there. As well, we are doing the live stream on Kiki, on TweetTV. It's our hometown, is TweetTV. You know, guys, if you can help me, just go ahead and help me. I'm using my... You already follow. And Depot Pony, go ahead
and Yes. helping. Yeah, look. I'm under China. Skipan. Veiðimaður. Tilbúin. Samþykkt. This is my opinion, you know. Já. Ég satt. Against Smurf. What I think against Smurf is Ég that satt. they are cowards and you never can trust Grjótsveinn. on people who is Smurfs. Skipan. Já. It's a kind of cheater, no? For myself, Já. Tilbúin. Samþykkt. Noah against Fred. Now we can have a little bit more chance. Samþykkt. Já. Sjá. Já. There are a lot of idiots that think Til skipan. Smurfing people, it's cool. Actually, it's the terrible stuff you can do for another player that wanna have fun, you know? If you Smurf, Skipan. Já. you are a trash person. By the way, Tilbúin. if Veiðimaður. you have no proposal, you know? Skipan. For Já. example, Satt. if you are trying, you are a pro player and trying new strategies to Skipan. go to the tournaments Já. and win some money, it's different. Já. But in my level, we don't Tilbúin. go for the tournaments, you know? Samþykkt. Já. Actually, I don't have a level to compete Sjá. on tournaments. And also those Smurfs, they never will win the Hver er tournaments. það? Veiðimaður. Never. Doing things like that, you know? Tilbúin. Ég vil. Hver er samþykkt? Trying to Smurf. Veiðimaður. Skipan. Veiðimaður. Only dumb and trash players do that. Or if you are Til skipan. trying a new strategies to use against your opponents on tournaments that you can earn money, lots of money. Já. Say, remember Red Bull tournament, Mr. Won? So, Til. Já. I agree if you are Smurfy to train different strategy. But if you say me, you are Smurfy Til skipan. to try to beat it, Samþykkt. people who has around 300, 1.3 hating. For me, you are just a dumb person or an idiot person for myself. And that's Til it. skipan. Já. And not funny anyway. Samþykkt. Já. Ég vil. Grjótsveinn. Til. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Til skipan. Ég. Já. Hver er það? Ég vil. Satt. Ég vil. Skipan. Til Samþykkt. ski. Ég vil. But in my opinion, even Ég if vil. they are trying for tournaments, they should buy another game Já. and Ég vil. Samþykkt. to use not Skipan. don't let them allow to change their nicknames, you know. Já. Tilbúin. And Xbox can earn more money. Satt. Hver er þar? Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Timbursveinn. Já. Já. Grjótsveinn. Til orustu slag. Ég vil. Já, satt. Ég vil. Hver er þar?
Já. Satt. Tilbúin. Já. Hver er það? Já. Já. Satt. Já, grjótsveit. Hver er þar? Tilbúin. Skip átrás. Hver er atrás? Já, ég samþykkt. Átrás. Skip átrás. Átrás. Grjótsveit. Já, timbursveit. Samþykkt. A til orustuslag. Skip atrás. Hver er þar? Samþykkt. Til orustuslag. Sætið fram. Já. Já. Hver er þar? Hver er þar? Skip, já. Tilbúin. Atrás. Skip til orustuslag. Hver er þar? Já. Já. Skip. Skip, samþykkt, já. Hver er það? Samþykkt. Ég satt. Ég veiðimaður. Já, já, satt. Samþykkt. Hver er þar? Hver er þar? Ég vil. Skip samþykkt. Já. Já, ég vil. Samþykkt. Timbursveit. Hver er þar? Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Ég vil. Ég vil. Já. Satt. Já. Grjótsveit. Tilbúin. Timbursveit. Já, ég vil. Já. Já. Hver er já? Satt. Já. Já. Satt. Samþykkt. Satt. Hver er þar? Timbursveit. Já. Ég vil. Já. Tilbúin. Samþykkt. Hver er þar? Hver er það? Grjótsveit. Grjótsveit. Já. Timbursveit. Samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Hver er þar? Satt. Já. Tilbúin. Satt. Ég vil. Hver er þar? Samþykkt. Já. Skipa. Ég vil. Hver er þar? Skipa. Já. Ég vil. Skipan? Ég vil. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Veiðimaður. Skipan. Já. Samþykkt. Hver? Já. Tilbúin. Hver? Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil.
going on? Samþykkt. Já, ég Why I have this noise? Samþykkt. Já. Já. Tilbúinn. Veiðimaður. Maybe Hver er það? grab this bird. Hver er það samþykkt? Atrás. Hver er það sassa? Já. Satt. Já, já, ég vil. Já, fjósamaður. Samþykkt. Tilbúinn. Já. Já. Samþykkt. Hver er þar? Já. Tilbúinn. Samþykkt. Ég vil. Hver er þar? Satt. Já. Satt. Já. Tilbúinn. Skipan. Hver er samþykkt? Já, ég vil. Samþykkt. Satt. Samþykkt. Já, satt. Ég vil. Hver er... Já, já. Tilbúið. Til orustuslag. Já, satt. Skip, já. Fjósamaður. Samþykkt. Já, samþykkt. Ég vil. Skipan. Satt. Já, samþykkt. Satt. Já. Já, já, ég vil. Tilbúið. Samþykkt. Já. Satt. Hver er það? Ég, já. Já, til orusturslag. Tilbúinn. Skip. Tilbúinn. Ég samþykkt. Já, já, ég vil. Tilbúinn. Hver er það? Tilbúinn. Já, sækið fram. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Hver er það? Atrás. Skip. Sækið. Atrás. Já. Já, skip. Já, ég samþykkt. Já, tilbúinn. Ég vil. Tilbúinn. Já, sækið. Já. Skipan. Ég vil. Tilbúinn. Sækið. Já. Skip. Já. Samþykkt. Skip. Atrás. Já. Samþykkt. Ég vil. Tilbúinn. Já. Tilbúinn. Skipan. Hver er samþykkt? Tilbúinn. Já, satt. Samþykkt. Já, satt. Hver ég vil. Já, ég vil. Fjósamaður. Tilbúinn. Satt. Samþykkt. Hver er þar samþykkt? Já, satt. Ég veiðimaður. Skipan til samþykkt.
Hver er samþykkt? Já, satt. Tilbúin, já. Skip atrás, já. Til orustuslag. Tilbúin. Já. Skipan. Satt, já, já. Skipan. Tilbúin. Til, já. Skip. Til orustuslag. Já, já. Ég satt, já, satt. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Veiðimaður. Skipan. Tilbúin. Hver er þar? Já, já. Samþykkt. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. Ég samþykkt. Skip. Tilbúin. Já. Skip. Ég vil. Já. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Já. Skipan. Ég vil. Já. Já. Til orustuslag. Tilbúin. Já, satt. Já, já. Til orustuslag. Skipatrás. Já. Tilbúin. Ég vil. Satt, ég vil. Satt. Ég Hver er vil. þar? Samþykkt. Satt. Til orustuslag. Timbersvein. Tilbúin? Já. Já, satt. Samþykkt. Já, satt. Ég vil. Just say it's the same guy I played before. Tilbúin, ég vil. As I said, guys, Brazilians community are terrible. When they see you happy, they come to try to make you Hver er þar? Já, feel bad, you know. satt. But if it's Smurf and Nix, Ég satt. some idiots, players, and that's it. Hver er þar? Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Satt. Skipan? Skipan samþykkt. Ég vil. Skisa. Já. Satt. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Atrás. Tilbúin. Já. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Hver er þar? Ég vil. Ég satt. Tilbúin. Já. Ég vil.
Tilbúin. Tilbúin. Tilbúið samþykkt. Skipan. Ég vil. Já. Satt. Já, ég vil. Já. Sækið fram. Skipan. As I said, this guy is a trash person. Very trash person. Don't know why he's doing that, man. Alex, é um cara bem babaca que tá aí, mano. Brasileiro, safado. Esse cara é cuzão mesmo, né, velho? Cuzão pra caralho, né, mano? Alex, é bem cuzão esse cara aí que jogou aí. E ainda usou o nome aí. Nada a ver, mano. Brasileiro aí metendo umas dessas aí. Nós fazendo a live aqui de boa. Os caras quer vir pegar, surfar na onda nossa, mano. Fazer gracinha. Tirar onda da risada, mano. Smurf pra mim é tudo vagabundo, mano. Tudo safado. Os caras tem que agir na covardia, né? Agora o cara chega em mim e falou, pô, né, vamos marcar aí um confronto aí. Ô, se prepara aí que nós vamos jogar. Beleza, velho. Agora não, o cara quer vir aqui fazer graça, encher o saco, usar uns nick trouxa aí. Mano, tomara mesmo, velho, que Xbox Bunny, esse cara aí eu vou denunciar, tá ligado? Esse cara aí merece ser denunciado, né, velho? Yeah, street people prepared. Yeah, that's it. Oh, look, they got a new way to report, you know. To report this guy as Smurf account. This is bad for the experience of new users and makes you Xbox games lost money. Try to do something to let people just use one nickname or ban this practicing because new players won't like it and will talk bad about your game. So try to don't let people change the real nicks and fix that for the new DLC. This guy was watching my live stream and snipe and using nicks religious nick blasphemy. It's a kind bullying of religious. He was using. That's it. That's what I can do, you know, guys. One time they will read. Cusão pra caralho, Leco. Ah, reportei aqui, mano. Reportei aqui, cuzão pra caralho, mano.
Yes, Atacus. Cause I'm streaming, you know. Some Brazilians are jealous. They wanna stream as well, but they don't know how to treat the people who is watching them. It's terrible, as Lico saying, you know. Brazilian community is not unity, you know. They are kind of assholes with each others. For example, they have a group of 4. With this group of 4, they laugh. They, Smurfy, Smurfy Pony extra. Oh, he's angry, look, how funny. And then another group, and then do the same, you know. So only in Brazil it happens. In other countries, it doesn't happen. So I agree with foreigner people when they talk bullshits about Brazilians, because Brazilians they do meanings to be yes, hello, yes, low elo, small dicks, that's it. That's it. You said the truth, man. Feeding their ego, that's it, man. I don't know why they do that, but if you can help me to report then, you know, this one, you can find it. This nickname, go to his profile and look and report him if you can. Just few games, you know, just changing the nicks. Let's block him. And report them. Report this guy. How can you report? Can you go and report him? I just played tonight. He created the account to Smurf people. Please go ahead and report him. Look, Magic Lopez BR. So he's a Smurf, you know. If you report this account, probably they will lose the account and they must pay for another game. That's what we need to do, guys. I will block him. Yes, I just played it today, you know, I blocked it. This name is Deus. In Brazilian, it means God. If you can report him, maybe he can lose his account and lose the opportunity to play fair games, you know. Go ahead and report him. Yes, but this guy is not a kind of person who will win any tournament, you know. He's just doing that to be asshole. He want to win any stuff in his life. Yeah, did you see? He's Brazilian, man. He was playing with Magic Lopes. Magic Lopes maybe knows who is him. But he won't say, cause he will cover his friend. He wouldn't say, cause I just will go to toilet and right back. Go and report this guy. Yes, that's it. Report him. Look. Brasilia, no, 90 minutes ago, 1.3818, he's Murphy, you know,
He's losing games. He's gone down, and they you Smurf low ratings. He's a trash person. Go and Smurf him. Go and report him. Go and report him if you can, guys. Look, he changed them. How can I report this fucking guy? To the Xbox. Go there and report, guys. Look. Yes, that's it, man. His account is not active. He got 11 days ago and 1 month's account not active. He logged to play low Halo. That's it. Go and report if you can, guys. Make this guy lost the opportunity to play without. And if he wanna play, he must be fair, you know. Yeah, that's it, Atticus. Everyone who is watching me, go to this guy and report this guy and make he lost his account, as Atticus saying. You can see his match story. Ban his guy for the community. Tell the Xbox if you can, guys. Help me to ban this guy. And this guys, if you can, go to his profile and send a report to Xbox. Yeah, that's it, man. You're right, Atticus. So just ban him. If you can, report this fucking shit person. Just report him. This is a kind of lion when they play against weak players, but it's a kind of poodle when they got a good rating, you know? Poodle dog and coward person, very coward. Just report his account. Yes, do the same, Atticus. Go and report him. Make him lost his
his account on Retold, then he will need to buy another game and you can take some money from him. That's it, he deserves. Lost money. Yes, for sure, Bolero. If he is the guy, I just reported him and see what Xbox will do, because they have technology to find people. They are improving the game. They let people from PS5 play the game. They let people from Xbox console playing the game. So it's not good experience for weak players as we are, or the new players is, the new players are. So this guy is crashing the game. They should be banned by Xbox. If you wanna play, you just need one nickname, you don't need two nicknames. Just if you are training for a good tournament, not as this guy is doing. For example, if you have more than 1.7 rating, you are going to facing Magic, you are going to face Mista, you are going to face Eric, Super Afin, it doesn't matter. But if you are playing with the new players just to be a retarded person, it's not cool, no? What's this guy here? He was playing together with another Brazilian. He's a shit person. When he gets 1.381, he doesn't play. He lost to picky, weak players because he is a coward. Where is the another? He was playing with Magic Lopes PR. He knows who is this guy. Trash guy. Yeah, Takas. It's horrible, buddy. It's horrible. People like that must be banned now. Maybe it's the same guy. Just didn't change the picture. Yow, something. Something. Já, ég grjótsveinn. Til skipan ég vil. I won't be angry because this guy is a piece of bean, Tilbúin, I won't still talking about him, but I ask you from the chat to go and report this account if you can. Hver þar? Hver það? And see what Xbox will think about that. Til something. Tilbúin, ég vil. Satt. Not now, but Skipan something. maybe they will fix it for the new DLC. Legacy you can play on PS5, Tilbúin, ég vil. but maybe it's difficult to play using your controller, Skipa samþykkt. Timbursveit. Já, something. But if you can install Hver þar? Timbursveinn. mouse on your Til skipan PS5, satt.
Til skipan samþykkt. Ég samþykkt. Tilbúin, satt. Timbursveit. I mean, I'm asking that, and now stream I'm doing. Please, guys, don't smurf me. I don't like that. Skipan. Just cause I'm saying that, they come to smurf me, and they think it's funny. Hver þar? They Tilbúin. look like Veiðimaður. high school students. Skipan. Ég vil samþykkt. Can't Hver þar? understand why they do that. Tilbúin. Skipan, satt. Ég vil. And that's why people talk bad stuff about Brazilians. And I agree sometimes Já. when I see people from the same country as mine doing this practice. Til skipan. Ég vil. I must agree with foreign people. I'm from Brazil, but never more we go to Discord. Never more we go to community. Never more Skipan. when I see people trying to be nice with me, because they are not true people. They are fake person. In Veiðimaður. front of your face, they can be a kind of good people, but when you turn your back, they do those kind of shits. It's like Já, satt. Grjótsveit. Til skip samþykkt. that's enough I said. Lots of stuff about this shit person. Hver þar? Samþykkt. Timbursveit. Til skip satt. And nobody's God. Samþykkt. God is only one, not this guy. Til skip. Ég vil. Samþykkt. Reported by religion, Skipan. blasphemy. Ég vil. Fjósamaður. Til skipan. Satt. Ég vil. Yeah, that's it, Atticus. Oh, we're having fun with the chat, buddy. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Samþykkt. Satt. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Ég satt. Ég satt. Samþykkt. Ég satt. Ég satt. Tilbúin, já. Satt. Já. Ég vil. Satt. Tilbúin. Hver er þar? So boring. Tilbúin satt. Samþykkt satt. Grjótsveit. Skipan. Ég vil. Samþykkt. Satt. Til samþykkt. Satt. Já, satt. Ég vil. Já, samþykkt. Hver er það? Já, satt. Já. Hver þar? Já, satt. Hver er já? Já, ég vil samþykkt. Já. Tilbúið samþykkt. Já. Satt. Já. Satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég satt. Já. Satt. Ég. Já. 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 Satt. Satt. Ég vil. Tilbúið. Satt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil.
Já. Ég samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Já. Let's see there. Ég vil. Já, já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Timbursveit. Já, já. Hver er þar? Já, Hver er það? Timbursveit. Hver er já? Já. Já. Ég vil. Já. Já. Hver er satt? Já, satt. Skipan. Skiprótsveit. Já, ég vil samþykkt. Já, já. Já. Hver er satt? Ég vil. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Já, já, ég vil. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Satt. Já. Já, ég vil. Skipan. Já, ég vil. Já. Já, ég vil. Hver er ég vil? Já, satt. Já, satt. Hver er ég vil? Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Satt. Já. Já. Tilbúin. Satt. Skipan. Tilbúin, já. 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 Tilbúin, ég til forustu slag. Samþykkt. You motherfucker. Já, ég vil. Satt. Ég vil kjósamaður. Hver er þar? Satt. Atrás. Já, samþykkt. Já. Já, satt. Já, ég vil. Samþykkt. Tilbúin, já. Samþykkt. Tilbúin. Satt. Sækið Já, fram. atra til orustu slag. Ég vil. Tilbúin. Til, já. Skipa. Tilbúin. Atrá. Skip, já. Já, já, tilbúin. Já, já, ég samþykkt. Tilbúin, ég samþykkt. Ég samþykkt. Já, ég... Hver er það? Satt. Já, já, ég vil. Ég samþykkt. Tilbúin. Já. Já, grjótsveit. Skipan. Satt. Hver er ég? Já. Ég atrás til orustu slag. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Já, satt. Hver er það? Timbursveit. Satt. Ég vil. Skip atrás. Já, til orustu slag. Satt. Tilbúin. Já. Tilbúin. Samþykkt. Fjósamaður. Já, fjósamaður. Já, ég vil. Skipan.
Já, satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Satt. Já, fyrir ég vil. Hver er þar? Skip timber. Já, samþykkt. Ég vil, samveiðimaður. Ég vil. Timbersveinn. Tilbúin. Samþykkt. Satt, samþykkt. Já, já. Timbersveinn. Já, já. Ég vil. Já, samþykkt. Skipan. Já, já. Ég vil. Já. Skip, satt. Ég vil, samþykkt. Tilbúið. Samþykkt. Satt. Já, ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Já, ég samþykkt. Satt ráð. Tilbúin. Já, ég sæk. Já. Já, hver er þar? Skip, já, ég samþykkt. Satt. Skip. Samþykkt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skip. Samþykkt. Ég samþykkt. Hver er þar? Já, já, ég vil. Tilbúin. Ég vil. Hver er samþykkt? Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Skipan. Já. Ég, já. Hver er þar? Satt. Skip, samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Ég vil. Já. Ráð. Ég vil. Já. Já. Timbersveinn. Tilbúin. Sæt. Til að ráð. Samþykkt. Satt. Tilbúin. Ég vil. Hver er þar? Grjótsveinn. Tilbúin. Satt. Ég samþykkt. Ég vil. Já, já. Já. Skipan. Já, samþykkt. Já, samþykkt. Já. Skipan. Já. Já. Til að ráð. Hver er ráð? Skipan. Ég vil. Já. Já, til orustuslag. Já, samþykkt. Já. Já, til orustuslag. Tilbúin. Já, að ráð. Já. Skip, ég vil. Til orustuslag. Tilbúin. Sækið fram. Til orustuslag. Að ráð. Hver er samt Timbersveinn? Skip. Já, samþykkt. Skip. Já. Skipan. Satt. Satt. Hver er þar? Tilbúin. Samþykkt. Tilbúin. Já, satt. Skip. Já, ég vil. Ég vil. Búkard. Já. Hver er þar?
Samþykkt. Tilbúin. Atrás. Tilbúin? Ég satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Já. Já. Atrás. Ég vil. Skipan Búkarl. Satt Timbursveinn. Skip samþykkt. Hver er þar? Skip, já. Tilbúin. Ég vil. Já. Skipan? Satt. Samþykkt. Tilbúin, já. Já, sækið fram. Skipan til orðsturslag. Bunch of people. You know, guys, you can say me. You're saying it's Murphy because you're lost. Not really. Yesterday I was playing against people with the same rating as mine. I was winning all the game, you know. Baniu, já era. Baniram nós, Vaqueira. Aqui nós tem esse problema aí, cara. Mas tá valendo, tem galera assistindo aí, tá valendo. É isso que importa. Vamos que vamos. Faz um Pix aí, quem quiser esmurfar então, pelo menos, né? Pix. Tip. If you wanna smurf. If you wanna appear on my live stream and try to be funny to your colleagues, your short friends from internet that you think are your friends, but they don't is your friend, guys. So sorry. They just are people, fake people. Hate kind of people like that, you know. Those kind of people. Yes, I hate to look as well. Yeah, that's true, Atticus. I hate everyone who doesn't use the real account, you know. They're pussy. Agora é tempo de merchandising em nossa live stream. Garrafas de café Brequito. Deixando o seu café mais quente. Você viu aí, né? Chamamos um golinho dela, né? Tem uma Sanremo sempre perto de você. Tá valendo. Que vamos. We are growing the people that watching us, so that's most important stuff. I care about money. I'm not hypocrite, as some people are, you know. They think, I'm doing for the Asian community. I don't give a fuck for the Asian community. At the moment, I need the money. Tilbúin. Já, ég vil. Skipa? I Samþykkt. don't really care. Já, satt. Veiðimaður.
The only guy from Brazil who did something interesting for the Asian community was Spartan, was Kevin IOM, Já, samþykkt. Ég vil. the other guys Samþykkt. I didn't see, and Magic, Nua is doing Skipan. good stuff for the Asian community. Til skipan. There are other people that talk, I'm doing for the Asian community. They are fucking hypocrite Ég vil. kind of people. Magic, he has a channel on YouTube if you wanna learn these stuffs. Samþykkt. You can go and watch him. Noah, he has a Sjá. channel on YouTube Ég vil. teaching people. And you have some Brazilian trying to copy them, Til skipan. but they are bad players. Já, tilbúin. If he Mosca, Super Afim, Skade, Ég vil. or another good Brazilian do contents, I agree. They are doing something good. Já, But if it's not them, they just wanna like, Já. and if they say, I'm doing for Brazilian community, for the Asian community, they are fucking ég liars. vil. Don't trust the guys. Do not trust people who has Til skipan. person who has hate low than 1.6. Já, You skipan. must not trust on them. No. They just want money as I want. But I'm not hypocrite. I'm saying I'm playing to earn money. I know I don't care about the community. I really don't care. I don't give a shit Samþykkt. for fake parrot people. Hver er þar? Veiðimaður. Já, tilbúin. Já, ég vil. Já, I do my live stream for money. samþykkt. If people say, "Oh, I do for helping," some people really don't need money, but I do for money. I play for money, I'm not a hypocrite. People, Sjá. I play for money, and that's it. And fuck off. Tilbúin. Hver er þar? Samþykkt. Tilbúin. And I have fun as well, I have fun as well. Ulyss, it's amazing player, Ulyss knows how to play very well. He's a great player. But we have bad players who think they are good, trying to say, oh, I'm doing Ég my life is for the community, for the age of mythology. They're fucking liars. Já, já. They just want your money. Já, tilbúin. Tilbúin. Ulyss is a kind of pro player, Ég vil. He plays very well. Ég vil. He can beat some players on tournaments. And he's not a puss player, Samþykkt. Já. Skissa. Já. Atrás. Tilbúin. Ég samþykkt. Hver er það? Satt. Veiðimaður. Hver er já. Ég vil. Já, tilbúin. Já, samþykkt. Já, hver er samþykkt? Já, ég vil. Já, hver er Hver er atrás? það? Ég vil. Ég samþykkt. Ádrás. Ég samþykkt. Veiðimaður. Til orustuslag. Skipan. Til skipan. Hver atrás?
Satt. Já, atrás. Hver er já? Til orð til atrás. Skipan. Já. Hver er þar? Já, ég veit það. Veiðimaður. Hver er það? Samþykkt. Veiðimaður. Já, skipan, já. Tilbúin. Skip til orrustuslagar. Atrás. Hver er já? Atrás. Já. Tilbúin. Satt. Já. Ég vil. Samþykkt. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Tilbúin. Tilbúin. Já. Já. Tilbúin. Satt. Ég vil. Samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já. Já. Skip satt. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég satt. Ég vil. Já. Satt. Já. Satt. Skip, já, ég vil. Timbursveit. Tilbúin, grjótsveit. Já, skipan. Já. Já. Tilbúin. Veiðimaður. Satt. Ég vil. Hver já, ég vil. Tilbúin. Já, satt. Já, já. Samþykkt, ég vil. Ég vil. Tilbúin. Samþykkt, já, ég vil. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Hver er þar? Skipan, já, ég vil. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt. Til satt. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin, já, samþykkt. Skipan. Timbursveit. Tilbúin. Satt. Samþykkt. Já. Satt. Ég vil. Já, já, sækið fram. Ég. Hver er þar? Satt. Já. Tilbúin. Ég samþykkt. Ég, já. Hver er þar? Já, ég vil. Tilbúin. Samþykkt. Já, samþykkt, já. Já, já, satt. Ég vil. Satt. Timbursveit. Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Ég já, samþykkt. Já, ég, já, samþykkt. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Já, ég, já. Eu não conheço essa galera BR não, tá ligado? Vocês viram o nick do cara aí, né? Tilbúin. Vocês viram que joga com esse tal de Magic Lopes aí? Hver er þar? Satt. Então aí vocês veem que não é nada de coisa da minha cabeça, paranoia, os caras querem tirar eu ainda. Ah, você tá maluco, mano? Ah, tô sim, viu, velho? Tilbúin. Tô sim ou é uns cuzão aí mesmo? É uns par de cara cuzão, velho. Já, já, ég samþykkt. Mano de cuzão mesmo, velho. Ég, já. Quem tá jogando o Retude aí conhece aí esses caras aí. Que cuzão, velho. Ég vil. Samþykkt, já. Ég samþykkt. Já, tilbúin. Samþykkt. Já. Já. Hver er þar? Samþykkt. Já. Tilbúin. Samþykkt. Satt. Samþykkt. Já. Skipan. Ég vil. Veiðimaður. Tilbúin. Grjótsveit. Tilbúin. Já, já. Samþykkt. Ég vil. Samþykkt.
Skipan. Já, ég satt. Já, til ég vil. Já, Hver er það? Samþykkt. Ég satt. Ég satt. Ég vil. Já, samþykkt. já, Tomara que o cara fique prestando atenção aqui e não veja, né? Enfio, né? Pacote Free Fire, o cacete. Satt. Ég vil. Já, Nervoso pra caralho, já. Vem, maluco. Confusão, hein, mano. Os caras BR. Magic Lopes BR, mano. Satt. Something. Quem que é o amiguinho desse cara aí? Tilbúin. Já, já. Tá com um BR cuzão, tá ligado? Hver er satt? Ég vil. já, samþykkt. O Valério falou que é o Lug, mas tá diferente a foto do cara lá, né, mano? Tem nada a ver com o Lug. Ég vil. O Lug é diferente, né? Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Ó, a Samþykkt. cara é meio diferente. Acho que não é o Lug, não. Samþykkt. Tomara que não, né, velho? Se for ele, é Ég pau vil. no cu também. Tilbúin. Samþykkt. Já, tilbúin, samþykkt, já, ég vil. samþykkt. Já, samþykkt. Ég samþykkt. Já, ég vil. Skipa. Tilbúin. Já. Samþykkt. Já, ég vil. Já, Skip. Já, satt. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Já, satt. Hver er satt? Satt. Ég satt. Já, ég vil. Já. Já. Hver er satt? Grjótsveinn. tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Samþykkt. Já, satt. Já, satt. Skip. Ég vil. Já, samþykkt. Ég vil. Já, já. Hver er þar? Veiðimaður, veiðimaður. Skipan. Ég vil. Tilbúin. Já. Tilbúin. Nazaré. Bate, boizão. Por que o boizão não tá batendo, velho? Hver er þar? Já. Skip. Hver er Samþykkt. þar? Tilbúin. Skipan. Tilbúin. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Já. Sækið fram. Já, já. Tilbúin, Tilbúin. Tilbúin. Samþykkt. já, ég vil. Já, grjótsveinn. Hver er það satt? Veiðimaður.
Skipan. Samþykkt. Hver já? Já. Ég vil. Já. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Hver er það? Samþykkt. Timbursveit. Tilbúin. Satt. Tilbúin. Skip A til orrustuslag. Já. Já, já, tilbúin. Sækið Skip A til orrustuslag. Grjót. Já, satt. Já. Skipan. Satt. Ég vil. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Atrás. Tilbúin. Samþykkt. Skipan. Já. Tilbúin. Ég vil. Satt. Ég satt. Sam. Ég vil. Satt. Ég vil. Satt. Já, samþykkt. Já. Tilbúin. Til ég vil. Skip. Já. Til sækið. Atrás. Já. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Skip. Já. Ég vil. Ég satt. Hver er þar? Já. Hver er þar? Ég vil. Já. Já. Skipan. Timbursveit. Samþykkt. Satt. Já. Tilbúin. Skip. Ég samþykkt. Já. Hver er það? Samþykkt. Veiðimaður. Satt. Ég satt. Ég satt. Ég vil. Satt. Samþykkt. Ég satt. Ég satt. Samþykkt. Satt. Já. Hver er þar? Samþykkt. Já. Satt. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Hver er þar? Grjótsveinn. Satt. Já. Tilbúin. Ég samþykkt. Hver er það? Veiðimaður. Já. Samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Til. Já. Hver er þar? Tilbúin. Til Já. orrustuslag. Atrás. Hver er þar? Tilbúin. Ég vil. Já. Já. Skipan. Samþykkt. Já. Já. Tilbúin. Satt. Ég atrás. Skip. Ég vil. Skipan. Já. Samþykkt. What is doing? Tilbúin. Skipan. Já. Skipan. Já. Já. Ég vil. Já. Samþykkt. Ég vil. Já. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Já. Skip. Tilbúin. Hver er já? Tilbúin. Já. Atrás. Skip satt. Já. Sækið fram. Skipan. Ég vil. Já, ég vil. Tilbúin. Grjót. Já, skipan. Já, ég vil.
Já. Satt. Ég vil. Já, sækið fram. GG! Faz morfar, velho. Filha da... Maldito. Certeza que era um Smurf aí, né? Não tem como não ser, né? É que nós encolamos o cara. E ainda ganhamos 2 pontos ainda. Vá pra puta que pariu. That's it, man. Smurf doesn't have the same. Yeah, man. Keep fighting. He's all in. But did you see Atticus? He was like his Smurf, you know. We won because we played better. But I won like 2 points only. You see the level of this guy. He's too strong to be only to won only 2 points. GGzão. Against Smurf. Was Smurf. For sure. It was Smurf. It was Smurf, but we did better, you know. So I'm happy to win this game. He deserved to lose. But it's boring, you know, it's boring playing against Smurf because I don't know who is the opponent. They should show his face, show his nickname, his true name, you know, but anyway, he lost. GG, thank you, Atticus. Try to improve a little bit more. Let's sing it. To relax a bit. Return off. Guys, need $100 on Facebook because showing my personal Facebook, you know, it's not good for myself playing until this time of the night. But this week was crowded, guys. I worked a lot, so I deserve to play. But many people from my Facebook, they don't speak English, so they can, the same guy, look, same idiot. Hver þar, veiðimaður? Tilbúin. Samþykkt. Skip hann. Já, samþykkt. Veiðimaður. Já, grjótsveit. Já, satt. And I have some Brazilian that how can I say, mama, os cara mama, Til skipan samþykkt. os cara botar pra fora, os cara mama, né? Let me turn down the Facebook. Yeah, that's it. It's better now. Tilbúin. To Ég vil. complain. I have my family there. Some people Já, samþykkt. who knows me, I live in a small town. It's not good, you know. I created a page Já, on Facebook, ég vil. but I need to have unless 100 Tilbúin. to stream using my page. Samþykkt.
Já. Satt. Hver er það? Veiðimaður. Tilbúinn. Satt. Til skipan samþykkt. Skip. Já. Veiðimaður. Tilbú. Ég samþykkt. Tilbúinn. Já. Ég samþykkt. Til já. Is the same guy I played in the last game, or is the same guy that won the game against us using China? Já. Satt. Samþykkt. No, Hver no. er þar? Veiðimaður. Satt. Ég vil. Satt. Veiðimaður. Já. Samþykkt. Timbursveit. Hver er þar? Ég vil. Timbursveit. Tilbúinn. Samþykkt. Timbursveit. Ég vil. Satt. Til skipan. Skipa. Samþykkt. Grjótsveit. Skipan. Ég vil. Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er það? Ég vil. Veiðimaður. Til já. Satt. Hver er þar? Ég vil. Satt. Já. Tilbúinn. Timbursveit. Hver er það? Samþykkt. Til skipan. Ég satt. Tilbúinn. Samþykkt. Ég vil. Satt. Samþykkt. Já. Ég vil. Já. Ég vil. Satt. Ég vil. Hver er þar? Skip. Ég vil. Til orrustuslag. Ég satt. Tilbúinn. Samþykkt. Já. Samþykkt. Ég vil. Skipan. Satt. Já. Samþykkt. Hver já. Til satt. Já. Já. Satt. Tilbú. Ég vil. Samþykkt. Satt. Ég samþykkt. Já. Samþykkt. Já. Ég vil. Skipan. Satt. Já. Satt. Samþykkt. Ég vil. Já. Já. Satt. Hver er það? Ég vil. Til. Já. Ég vil. Já. Satt. Já. Til orrustuslag. Já, satt. Hver er það? Já. Til orrustuslag. Til satt. Já, já. Skip. Já, satt. Hver er það? Atrás. Já, ég vil. Hver er samþykkt? Já, já, samþykkt.
Samþykkt. Satt. Tilbúin. Satt. Já, ég vil. Skip samþykkt. Hver er satt? Til orrustuslag. Tilbúin. Já. Já, samþykkt. Satt. Ég vil. Hver satt? Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já, satt. Já. Ég vil. Já. Já, ég vil. Tilbúin. Já. Ég samþykkt. Tilbúin. Ég satt. Já. Tilbúin. Já, ég vil. Já. Hver er já? Satt. Hver er þar? Já, atrás. Skip satt. Ég samþykkt. Satt. Ég vil. Já, satt. Ég satt. Já. Ég satt. Já, ég vil. Hver er þar? Samþykkt. Skip. Já, samþykkt. Fjósamaður. Skipa. Ég vil. Ég vil. Timbursveit. Tilbúin. Já. Ég vil. Samþykkt. Hver er já? Hver er það? Já. Satt. Ég vil. Já. Já. Tilbúin. Samþykkt. Ég vil. Satt. Skipan til orrustuslag. Já, til orrustuslag. Já, samþykkt. Atrás. Hver er til orrustuslag? Tilbúin. Ég vil. Tilbúin. Já. Satt. Já, til ég vil. Hver er það? Já. Hver er það? Sækið fram. Skip. Til ég vil. Tilbúin. Skip. Ég vil. Já. Atrás. Tilbúin. Já. Skip. Samþykkt. Tilbúin. Já. Til orrustuslag. Skip. Sækið fram. Já. Tilbúin. Skip. Ég vil. Fjósamaður. Skipan. Já. Back here, child. Nessa. Skipan. Já. Sækið fram. Já. Satt. Tilbúin. Já. Veiðimaður. Grjót. Já. Ég vil. Tilbúin. Atrás. Timbursveit. Já. Já. Sækið. Ég vil. Samþykkt. Tilbúin. Skipan. Já. Samþykkt. Já. Skipa. Samþykkt. Satt. Hver er þar? Grjótsveit. Já. Ég vil. Skipan. Já, satt. Já, satt. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Já. Ég vil. Já. Já. Já, ég vil. Samþykkt. Já. Satt. Samþykkt. Já.
Tilbúin. Ég vil. Já, ég vil. Samþykkt. Sjá. Veiðimaður. Skipan. Sækið fram. Já. Já. Tilbúin. Já. Já. Ég vil. Já, samþykkt. Tilbúin. Já, ég vil. Skipan. Já, ég vil. Já, tilbúin. Ég vil. Samþykkt. Já. Tilbúin. Atrás. Tilbúin. Já, samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Satt. Já. Samþykkt. Já. Tilbúið til já, samþykkt, já. Já. Skipan, til orustust, já. Atrás, já. Tilbúin. Skip, já. Atrás. Já. Hver til, já. Já. Ég samþykkt. Hver, já. Ég, já, ég vil. Hver er þar? Veiðimaður. Satt, ég vil. Já. Ég tilbúið. Samþykkt. Tilbúin. Ég vil samþykkt. Já, satt. Skipan. Tilbúin. Ég vil. Já. Samþykkt. Skipan. Tilbúin. Já. Skipan. Samþykkt. Tilbúin. Sækið tilbúin. Fram. Ég vil. Skip. Já. Samþykkt. Já. Tilbúin. Ég vil. Skip. Satt. Já. Skipan. Já. Já. Ég vil. Satt. Já. Ég vil. Ég vil. Satt. Hver er ég vil? Tilbúið. Já. Skip. Samþykkt. Átrás. Tilbúin. Ég vil. Samþykkt. He was a sniper, yes. Or not. Hver er þar samþykkt? Tell me, guys. Tell me. Skipan. Satt. Just tell me. Já. Hver er satt? Skipan. Tilbúin. Ég vil. You can tell me. Samþykkt. Hver? Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Já. Timbursveit. Tilbúin. Tilbúin. Ég. Timbursveit. Já. Satt. Samþykkt. Já. Satt. Já. Satt. Ég vil. Hver er það? Já. Tilbúið. Satt. Skipan. Já. Ég. Samþykkt. Grjó. Timbursveit. Skipan. Samþykkt. Ég. Já. Hver er þar? Veiðimaður. Skipan. Ég vil. Veiðimaður. Já. Já. Samþykkt. Tilbúin. Veiðimaður. Hver er þar? Já. Satt. Já. Satt. Ég vil. Til samþykkt. Hver er þar? Já. Samþykkt. Já, samþykkt.
Tilbúin. Já. Skipan. Ég vil. Já. Atrás. Já, atrás. Grjótsveinn. Já. Til orrustuslag. Já, atrás. Hver já? Veiðimaður. Tilbúinn, veiðimaður. Skipan. Tilbúinn. Já. Samþykkt, já. Skipatrás. Samþykkt. Skipan. Til orrustuslag. Já. Fyrir já. Tilbúinn. Já! Tilbúinn, veiðimaður. Satt. Skipan. Tilbúin. Ég samþykkt, já. Já. Hver er það? Satt. Já. Satt. Já, samþykkt. Já, ég vil. Já. Samþykkt, satt. Hver er þar? Tilbúinn. Já. Atrás. Já. Já, samþykkt. Já. Hver er satt? Ég vil. Tilbúinn, samþykkt. Grjótsveinn. Já, satt. Ég vil. Hver er þar? Skipan? Já. Hver er þar? Grjótsveinn. Ég vil samþykkt. He was angry. Also, he lost the first game. He got angry. Fucking Smurf. Got very angry. See it? Já. Ég vil samþykkt. Skipan. Já, samþykkt. Samþykkt. Skipan. Já, ég vil. Tilbúin. Satt. Ég vil. Hver er þar? Skip satt. Timbursveinn. Hver er þar? Ég vil. Grjótsveinn. Veiðimaður. Já. Veiðimaður. Já, samþykkt. Já. Got angry. Tilbúinn. No problem. Let's use the power in Say GG. Já, átrás. Skipa. Ég vil. Covardão, né? GG pro Smurfinho covardão aí, ó. GG for Coward Smurf. PG. Coward Smurf. Yeah, I can't say. Yeah, it was the same guy. As I said, he was Smurf. He got pissed. He tried to play this game
to show that he can beat me. But he lost the first game. He shouldn't lose, you know. This is a terrible Smurf. Trying to be good. Guys, I'll be back for the last game. Or finish now. And send the rate for someone who deserves. GG, Lecos. GG. O carinha ficou bravo aí por causa do ego, né? O egozinho dele aí foi lá pras alturas de ter perdido, né? O egozinho do menino ficou triste, hein? You send the raid for Ulis. Guys, I just say to you, wait for the rain. Louco, mas perdeu, né, mano? Perdeu, né? O cara quis fazer graça e tomou ainda a primeira. Pena que o cara é covarde, né? Não sabe nem colocar o nick real, né? Unfortunately, he's coward. He didn't play with a real nickname, but he lost the first one. He shouldn't lose. He shouldn't. Guys, GG, I see you next time. I will pass the raid for someone on YouTube. Da galera aí que tá no YouTube aí, tem muito brasileiro, muito cuzão que joga esse jogo. Então assim, não cai em papinho de Discord, não. Os caras são gente boa, que não são não. Beleza? Faz a sua, faz seu game. Não dá muita moral não. Já era. Os pais de cuzão aí, velho.